Deputado Bancada Fretilin Fabião de Oliveira Dehan relacionou o partido CNRT nebe hilisirnya figura ba primeiro-ministro Tinan Rihunrua Ronulu Resintolu to Tinan Rihunrua Ronulu Resinwalu Sira Lamete, mai be figura ba Fretilin hen decisão partido. Deputado Bancada Fretilin Fabião de Oliveira atau questão de Baestel e a Parlamento Nacional Tersane. Nia dehan CNRT hili ona sirania figura atau ba iha primeiro-ministro ne internal siranian. Internal siranian ambil elemento para ne Fretilin sempre foi decisão ya membros Comitê Central Fretilin makhaluruni ang para ami yang sa deputado sa mga militantes kami asegura de decisão na que mais seperti. Bancada Fretilin muslah kliurtan sehalo konferensia usi lideransa partido rasik idan emak se trasa plano o insama kahu atau halo konsolidação e a base no estrutura tomak. Domingas Soares, Madalena Horta, STL News.